Mayapayabak po. At suta na po king kapat ng Domingo ning kayakatang pong pamagsadya para king kayakatang Mission Assembly king daratang November 21, 2021. At susunod tayo po ing kayakatang novena para kaniti. Bayo po yung novena, alben tayo po ing sidyana po ning Archdiocese. Balikan tayo po yung making activity kayatang Banwan 2017, Banwan ning Eucharistia, Banwan ning Pamilya at ning Banal a Kapulungan ning Pibale-bale. A relevant church, a church of the poor, a church with missionary disciples. Deni ding nasa tamong patingkaran keni king Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasosyan king Banuang 2021 bilang Banuaning Misyon. Iting banwa amika temang Missio ad Gentes o misyon karing sabla, makapitnaya karing atlong dake, mayakit, migising, at milablab. Ing mumunang dake, ing mayakit, mipagmasosyan niya karing balang parokya. Kilub ning siya madomingong nobena, balikan tala ding milabas sa banwa, na meging kapagsadyan para king banwang iti. Ing nobena mag-umpisaya king September 19 at mapupusya king November 14. Ing kaduang dake, ing migising, maganapya karing balang vikarya. Mika online assembly nung nu akit tamu, ing bunga ning misyon tamu karing pakakalulo king Archdiocese. Damdaman tala ding mapilan a testimonya, ibat karing kapatad tamong mi pagkalaman king Cruzada de Penitencia y Caridad. Ding survivors ning Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong Aita, at ding mitatatag karing basic ecclesial communities. Katatawlian, ing katlong dake, yapin ing milablab, mi pagmasosyan king mabilog ay Archdiocese. Bilang pamupos king pabanwang kapigaganakan, king limandalan a banwa ning pangatatag ning Kristyanismo, abe-abe tamong makiramdam karing miyaliwang lupa ning misyon. Iting kapagmasosyan, mayariya, king metong abanal a misa. Para kareng aliwapang anunsyo, dikil king kapagmasosyan na ini, manatili tamo pong makatutok karing social media accounts ning Archdiocese of San Fernando. Agkatanda kayo nga pong tumagon, karing katamong kapagmasusyan, king physical mang paralan, o king kapamilatanda, ring katamong official broadcasts. Abi-abi tamong manalangin para king kaligtasan ding sabla kaniting pandemya. At bendisyonan na kayo po yung may payang ganing Diyos. Ngayon pa, ang po ning anak, ang po yung Espiritu Santo. Talakad tao po. Kilaganigin pa ang poning anak, ang poning banalay Espiritu. Amen. Ing kapayapan, ang poing lugod, kambena ng kasalpantayanan, ay pagkalob na ni Joseph pa at ni Ginong Jesucristo, mantabi kay kayungan. Amen. Dapat ning kapanisyan, itangan po. Ginukong Diyos atib pa,
sisisyan ko at pagbitkilan king mabilog kong puso, ing pamikasala ko kaya ka. Uling ikang Diyos ko at kaya pa na ilanangga. At uli ning palsintandakan lakwas kisablang nano. Tatanto kong matibe, inamiyuman mikasala, king saop ning malmong grasya. At isakwil ko ing dalan ang makauli king kasalanan. Yaduan ko naman ing kapatawaran mo king sablang kasalanan ko, pati na ing malagrasya mo, king pamanyuyo at pamalsinta kaya ka, kabang biya ko. Amen. Luklok tamo po at makinandam, king amano ning Ginoo, iba't kilibro daring dapat ding apostol. Ding sabla, mikap mo lang banal at takot. King Ginoo pauli ra, ding dakal amalda, mala, at makapagmula lang bagi, may ngarapat king kapamilatan daring apostol. Ding sablang talasal pantaya, may natila nilang may yabi-yabi, ating sablarang pibandyan para karelangan. Pemi salira ing pibandyan at kaya tinanda, ating ayab lira, pamira karing sabla, agpangking pamangailangan, nimbalang metong karela. Balang aldo, miyabi-yabi lang pupunta king templo. Dapat mititipon la karing karelang pibale-bale para king pamamirasong tinapi. Misulo-sulo lang mipmong tula at malam apilubluban. Pupurian de in Diyos at meging kalugod-lugod la karing sablang tao. Ing Ginoo, daragdag na lakarela, aldo-aldo, retang mga ligtas. Amano ning Ginoo, Salamat king Dios. talakad po. Panalangin, itangan po. Pupurian at parangalan da ko, sasamban at pasalamatan da ko, Ginoo at Diyos mi. Ipaming malugod at maganaka. Uli ring mga ragul adepatan mo, kaya kami, lalo king kalam ning kasalpantayanan, at tinggap mi ang timong regalo, 5 ng dala na banwa, ing milabas. Ipanalangin mila ring pamilya. O Diyos ay pami, ipaniga po mi, bendisyonan mo la ring pamilyami, king malusok mong lugod ipa. Manano na sanang isakramento, ning pamiyaptasan puso, buklora na lang matalik ding miyasawa. Ban kanita manatili lang tapat, king metong at metong kapilanman. At mikalugod la ang timong numakanano inlugod ng Kristo, king banal akapulungan. Bendisyonan mula ring sablang pengari, luguran dalasana at pakamalan ding anak, apeni bala na karela nin Diyos. Ibiyera sanang parati karela, ingalimbawa na nintune biye Kristiyano. Sopan mulang paragul karing anak do, kinlugod at takot kin Diyos. Bendisyonan mulangan ding anak, banluguran dala at igalang, ampong pamintuan ding pengarila. King malugod mong kalingapan, karimilalalong ipanibala, ring kay nakangini. Dinan mo kami ngan masabal, king dapat mindikilan, bangawan mi ing dake mi, kanita maging santungan ning kapayapan ing pibale-bale mi. Antimo ing sariling pibale-bale, Re Jesus, Maria at Jose, karing Nazaret. Sopan mo kami, bandagol aldo-aldo, intumen tunemin lugod kaya ka, at karing kaparaming tao. Ban kanita ing katuliran, ampong kapayapan, masayang magari, king kabilugan ng pamilya, ning ketawan. Amen.
Santo Cristo del Perdón y Caridad, pakaluluwan mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. Beato Pedro Zuniga, Panalangin mo kami. manano na sanang in Joseph pa, kambening anak, at ning banala Espiritu, apepakit makanyan akaragul apakalulu, mi puri at mi parangalan yo, manggaman kingalananggo. Amen. Amen. Luklok na po. Ing Eucharistia, yang pamangan, sustansya, at biye ning balang pamilya. Inyang banwang 2016, ing kakatamong Archdiocese, kapamilatan ning Archdiocesan Commission on Family and Life, bigmasusyan ne ing banwa, ning Eucharistia at pamilya. Kapag nasan naniti, ing iyog nene, ing ulaga ning pamanyimba, king pamilya. Pag-umpisan niya iting kapag masusyan, king metong amisa, apene mo nan ning katamong lubos kagalang-galang Arsobispo, i Florentino Galang Lavarias. Kanitang ikalima ning Disyembre, banwang 2015, king Sakop Grounds o Social Action Center of Pampanga Grounds. Tinagon kanitang may sabing misa, ilapin ding core group ning Archdiocesan Commission on Family and Life, Family Life Groups, Precana Facilitators, at Family Life Workers. Mika official yang imno, iting kapag masusyan, ami pamagatang ing biyening pamilya. Pisopan ding GYT di Mr. Reynald Velardo, ing sinulat kaniti, at i Mr. Russell Kasupanan, ing ginawa naman ing sunis na. May gawaya naman ing metong nga icon para kaniting kapag masusyan. Ing larawan ning banal a familia, a ginulis ng Reverend Father Marianito Malyari. Iting icon yang mi patenti karing altar ding dakal a pamilyang Kapampangan. Iti mo naman ing larawan na may gamit, king kruzadang may gawa, karing 16 a parokya, a may yawus dalaw pamilya. King dalaw pamilya, iting banal alarawan, midilipat ya, karing bale-bale, king parokya. May gamit kaniti, yapening metong arito, apiso pandang gewa, ding directors ng CFLA, Bible Apostolate, ampon ding Commission on Liturgy. Pakapalaman kaniti, ing pamigunam, king ebanghelyo, at mensahe na niti, king pamilya. Mayari ay iting rito, king panalangin kayadwanan, at tauling panalangin. Atin mo namang mass wedding ang meganap, king parokya ng San Matias. Renewal of marriage vows naman, karing aliwa, lalo na karing PPC at CPC officers at talasawa. Mayari niya ing banwa ng Eucharistia at pamilya. Pero ing obra ning pamipatatag, pangabuklod, at pamipabanal king balang pamilya, sukat manatili at misusundo, manggaman ngening kasulukuyan. Anting membro ning balang pamilya, misyon tamungan iti. Karanat sesentada rin kaya katamong pamilya, king Eucharistia ning apong Ginoo. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapag nasan kaniting misa, darawon tara ng po din makatuking intentions. Kapasalamatan da po di Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Lalin Galang and family, Sharon Lapus and family. Kapasalamatan King Aldona Pungke Baitan, Father Conrad Flores.
Kapasalamatan king Aldoning anibersaryo ning karelang kasal, di Mr. Arthur and Mrs. Net Nukop. Kapasalamatan king anibersaryo ning kayang ordinasyon, Father Renier Fuertes. Safe travel ng Wilson San Luis. Special intention ng Elise Rosel di Maunahan. Para king malalagwang kapaldanan ng Father Sol Gabriel, Jesus San Luis. Para king lalanggang kapainawaning kaladwadari, Domingo Senior, Domingo Junior, Nenita, Jesus, Erlinda, Natividad, Magdalena, Edwin, Jovita, Benjo, Felicissima, Florencio, Federico, Estrelita, Maribet, Tyron, Maria, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Talakad tamo po at ikan tataya ing dalit a pamuklat. Balayan at talatuki, balayan ang ituburan, balayan ang inaus mo, balayan ang pili mo, balayan mo o Ginoo.
musking die pamanaral. O ginubalayan mo ang tabayanan, o ginubalayan mo papamungan. Balayan at kalatuki, balayan na mitukuran, balayan na inamusto, balayan na pinili mo, balayan mo o Ginoo, kekadang pakayapan, kekang palabungan, kekang pamanalan, deya musing bie pamanyamba, deya musing bie pabikapatat. O ginubalayan mo ang tabayanan, o ginubalayan mo papamungan, balayan at talatuki, balayan na mituran, balayan na inauso, balayan na pinili mo, balayan mo o Ginoo, teka ng pakayapan, kekang palabungan, kekang pamanalan. Ipunta mo, king lagyan ni Gimpampo ni Anak, ang puning banal ay Espiritu. Amen. King Ginoo, manatili kay kayo. At keka antimurin, Maipayabak po kay kayongan. mayapayabak po among. King kakatamong ebanghelyo kaniting Domingo, tuturo na kay katamo, ing tunay ng kabaldugan ning biye. Ing tunay ng kabaldugan ning biye, may akit ya king pamambiye. Karing panawon anong nukarin, meging may mutamo, king balang metong at king apong Ginoo, anyawaran tamo ing kayang kapatawaran. Yagastangin ing megnanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sa Blangangel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Dios sa mayupayang tuto pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alang angga. Amen. Pakalulukinu, pakalulu, pakalulukinu, pakalulu, pakalulu Kristo, pakalulu, pakalulu Kristo, pakalulu.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ginumi, ating metong abage kulang kay kami. Ing atalas tat mitasane, ing migit kang maulaga, king sano pa mang bage. Matampa mo sanang katmanding puso mi, karing pibandyan ning lugod mo, baning sablang makayaliwa kaditi, binanang maging alang ulaga, malagwami ng isakwil, ban makatuki keka, kambena, ame kisan metong karing kalulo, Yesu Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibad, king libro ning kabyasnan. Menalangin ko, at mibiyeka ko ing katalinuan. Menigapu ko, at ing espiritu ning kabyasnan, di natangya kanako. Pepalalo ko ing kabyasnan, maygit karing setro at trono. Ing sablang pibansyan, alang ulaga, nung kaya pakilimpi mo. King isano pamang diamanti, eke pakilibe. Uling nung kaya ko pakilimpi, ing sablang ginto, mengari mong karamput abalas. Nung isiping mo kaya ing sablang pilak, bala mo mistula mong burak. Liguran ke may git king masanting, apami kakatawan, o king legwan. Pepalalo ke may git king sulu, antina ning inglinang na, e biyasang kukupas. Kambening dinatangkaku, ing sablang mayap abage, ing pibansyan adaralana, emo abilang-bilang. Amano ning Ginoo. Diyos, Katmuan mo kami king lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. katmuan mo kami, king lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. Ituro mo kami king imbye makuya diya, ban puso mi, king belwan mi pabyasnan niya. Ginoo, ingke kang mua ke kami, hangga kapilan. Ke kalasanang lunusan, dening ke kang alipan. Katmuan mo kami, king lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. Kagising mineng abak, katmuan mo kesa, king lugod mong alangkupas. Bandalit kami at tumula, kabang mabiya kami. Alilan mong tula itang kalungkutan, ake kami pepagpa, kanitang panawon, ning keking kasakitan. Katmuan mo kami, king lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. Ipakit mo karing talasuyo mo, ing makapagmulalang dapat mo. Bustan mong ding palipi mo, karelang akit, ing mayupaya mong dapat. O Ginong Diyos, ing ke kasanang bendisyon, ibiye mo ke kami, king sablang dapat mi, tagumpe ke kasanang ibiye. Katmuan mo kami, king lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. Pamasamibat, king sulat karing Hebreo. Ingamano ning Diyos, mabiye at mayupaya. Maygit at taram kaya sa akin sano pa mang espadang doble taram.
Managlus ang gana kinulam ikakabit, ing kaladwa, at ing espiritu. Ang gana ka rin pikakalkuan na busbus daring butol. Asa sa gira na pati na yung lihim ng pagnasan at isipan ng tao. Nanuman, ala ka nga sa likod king Diyos. Yung sablang melalang makabuklat at makalantad king panimanman. At kaya tamong munye kwento, tungkol king kaya katamong sarili. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Mapalad na rin pakakalulu king espiritu, uling karilayang kayriyaning banwa. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka antimurin. Pami pa siya king may pabalita agpang kang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang mama ko na Jesus, ing metong alalaki pupuliriyang linapit kaya at kitang na. Mayap a maestro, nano ing daptan ko, bakong kamtan ing biye alang angga. Pekibat ng Jesus, bakit ausan mo kong mayap? Alang mayap nunemo ing Diyos. Balo mo ring kautusan. Eka makamate. Eka makipangalugod. Eka manako. Eka maglaram. Eka mamirait. Igalang me, itatang mo ampon indumo. Maestro, nganing lalaki, iba't pa inyang anak ko, ti paran ko no reting kautusan. Kingmit mong lugod Yesus, linawe ning maratna ing lalaki at nga nakeya, metong pangbage ing kulang keka. Muli ka, pisali mo ing sablang kayatinan mo, at ibiye mo ka ring pakakalulo, at mika pibandyan ka, karin banwa. Kay ba't, tuki ka kanako. Inyang damdaman na ning lalaki iti may lulam ya lupa at malungkot yang meko uling tutuyang mabandi. Kanita, inarapan nung Jesus ding alagad na at nga nakarela. Tutuping masakit ka ring ating pibandyan, ing lungob king kayarian ning Diyos. At ding alagad may biglala kareting amano, dapat nga napang tinuglong Esos. Anak, tutuping masakit ka ring ating pibandyan, ing lungob king kayarian ning Diyos. Mayan iya pa king metong akamelyo, ing lungob ya king busbus ning karayom, kesa king metong amabanding, lungob ya king kayarian ning Diyos. Lalo lang mi pamulala ring alagad at mi kukutnanan la, nung makanyan nino ing miligtas. Linawe nung marat ng Jesus at nga nakarela. Karing tao iti masakit malyari, dapat king Diyos ali, ing sabla apapalyarian ning Diyos. Migsalita ya i Pedro, lawan mo, likwan mi ing sabla at tinukikeke ka.
nga ng Isus karela. At sasabihan ko kaya kayo ini, nung lakwan ning ninuman ing pibale-balena, o kaya ing kapatad ng lalaki, o kaya ing kapatad ng babae, o kaya iinduna at tatang na, o kaya ring kayang anak o asikan, king uli ko, ampon king uli ning mayap abalita, tanggap yang dinadinala na ukdo, king panahon ay ti. Bale, kapatad a lalaki, kapatad a babay, indo, anak ampon asikan, at buusal ning kasakitan antimurin, at king panahon adatang tanggap yang biye alang angga. Kaluguran kong kapatad, ing may pabalita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Pasibayo po, maya pa abak kekongan. Atin po kanong meto nga opisyal ning gobyerno king edada 25 milyonaryo ne. King edada 25 metong neng milyonaryo. Dapat menibatan niya king meto nga pakakalulong pamilya. At ngening 63 anyos ne, aliyamo milyonaryo, no ne metong neng bilyonaryo. Makapagtaka, anyang 25 anyos siya, milyonaryo ne. Ngening 63 anyos ne, bilyonaryo ne. Makanyan niya kakwalta iting tao. King malagwang salita, at yunangan kaya, ing gana. He has already everything in life. But as we all know, life is more than food, the body more than clothing, and that happiness does not depend on earthly possessions. Happiness does not depend on earthly possessions. Antiyaking makanyan ing amanuan ning kakatamong ebanghelyo, kaniting Domingo, ing tunay saya, eman nalumpakan, king makayatong pibanjan. Ing tunay saya, manalumpakan, king makayatong pibanjan. Happiness does not depend on earthly possessions. King Ebanghelyo dimdamtamo atin meto nga bayin tao. He is an ideal young man. Alinapit king Ginoo. Mangutang nung makanano yang miras, ligaya banwa. O ining pigagap na, makanano ko pong miras king ligaya banwa. Bistaman mabandiya makwal tayo, pakiramdam na, atin kulang kaya. He feels that something is lacking, or he lacks something in life. Atin kulang kaya. Ko po balo nung ikayo penamdaman nyo na ini. Itang atin kayo pang pantunan. Itang atin kayo pang pagdulapan. Itang atin kayo pang pangarapan. At kayo mipakali. Kayo mipaindaton. Hanggang kamtan ing baging iti. Makanyan ing sukat ng panintunan niting lalaki, bistaman mabandiya, makwal taya, linapit yaking Ginoo, at kitang na nung makanano yang miras, king ligaya banwa, uling panamdaman na atin kulang kaya. Kutang,
Nano ing kulang? What is that something lacking in him? At lupong bagay, ing kulang kaya, ing ala kaya, mo nandili, he lacks the spirit of giving. He lacks the spirit of giving or the spirit of sharing. Ing tuto makabilibya iting bahin tao, mayap yang pialimbawanan. He is quite a remarkable for a young man. As I've said, he is an ideal young man. Bakit? Because he observes the commandments from childhood. Anak ya pa, tutukyan na nala, gagawan na nala, di nga pulong utos. E wari ing sinabi na ning Ginoo kaya, e kama kamate, e kama kipangalugod, e kama nako, e kama glaram, e kama mirait, igalang me itatang mo ampuan ing indu mo. Naning meging pakibat na king Ginoo, maestro, iba't pa inyang anak ko, ti paran ko no, reting kautusan. Wow! Wow ya, iting lalaki. Kanyama na sigurong maging asawa nite. Kaya pinmebilibya kaya ing Ginoo. Dapot atin pang metong akulang asukat ng gawan. At nanoy ita, one thing is missing or lacking. He must sell all his possessions and give to the poor and then follow Christ. Muli ka, pisali mo ing sablang kayatinan mo at ibiye mo ka ring pakakalulo at mikapibandyan ka karin banwa kay bat tuki ka kanako. At nano ing meging reaksyon niting lalaki, anyang umena lang damdaman deting amano, may koyang malungkot. May lungkot ya, may lulam ya lupa, uling tutuyang dakal apibandyan. Imagine, he was not to give the money to his family, to his relatives, to his friends, but to the poor. Sabihan na siguro niting lalaki, ano sila? Sinuswerte? Ako'y may pagal? Ilayng makinabang? Magkang oyan ning maging pakibat ng king Ginoo. King sinabi na ning Ginoo kaya. Ano sila? Sinuswerte? Kaswelo na naman. Ako'y may gobro? Ilayng makinabang? Dapat o ini ing burinang parapat kaya ning Ginoo. Naning mensahe na niti, kaya katamo. Gamitan tamo yung kaya katamong pibandyan, yung kaya katamong kayatinan, ban makasawop ka rin kapatad tamong mangailangan. Misan, abasa ko nga na, the only thing we can bring with us to the next life are the ones we have given away. Kasanting na po nite. Ulitan kayo po, the only thing we can bring with us to the next life are the ones we have given away. Ding kaya katamong adalaking banwa, yapindetang bage, dinake, binyeta mo. Now the question is, nano na ing kaya katamong dinake? Nano na ing kaya katamong binye? Kingyatong iti. Remember, ing sinabi na ning Ginoo, mikapibandyan kaking banwa, nga na kaniting lalaki, nung daptan mo iti. Kudnantala po rin kikatamong sarili, nanuno ring binyeta mo, nanuno ring dinaketa mo, karing kapatad tamong mangailangan, oren mo ring kikatamong adala,
king ligaya banwa. Those things that we have given away. Aliwaret ang bage sa likot tamo. Nuniret ang bage binyeta mo. Dinaketa mo. Abasa ko naman nga na true wealth is not what we possess, but what we give away. Wow. That is the true meaning of wealth. Detang bage binyeta mo. Ilang kikatamong maging kayamanan. Aliwaret ang bage makadeposito king bangko. Aliwaret ang kwaltatamong at tsukaring vault tamo. Aliwaret ang titulong makasalikot karing bawul tamo. But true wealth are those we give away. Atin ko pong metong nga kakaluguran, mayapya pong pialimbawanan. Atlo hanggang 4 lapuring obra na karin king Amerika. Kitang mumuna ng obra, 12 hours in duty na. Kay ba't nanita, agad-agad lumipat siya king susunod ng obra. Another 4 hours. Pilan no po kanita? 16 hours, ne? Itang katlo ng obra, another 4 hours. 20 hours. Ing painawa na 4 mong oras. Minsan kitnan kaya nga ako, ot kakanyan ka. Nanan mo nganding pera mo. O teka, patugot magobra. May nga pakarine ko po king pakibat na, ban kanita po, dakal ko asopan. Ing sasalikot ko mo, ing dilele ko mo, yapin detang sweldo ko ketang mumuna kong obra. The rest, pamiye ko na lang. At gagawan na ini, banwana. At sasawa. Sasawang mamiye, midadake, karing aliwa. O iniing mumuna ng diling tuturo kaya katamo ning ebanghelyo. O iniing ala, king lalaking mabande. He lacks the spirit of giving or the spirit of sharing. Kadua, it is truly difficult for this young man to let go. To let go. Iting makwalta, alina agyong itabili, ing kayang pibandyan. Nalaag yung itabili ring kayang kayamanan. Among, agya nga ako siguro, uling pipagalan ko la, o ba't pamiye ko la, kakula rin. Wow, usto ka. Pero sana, kamag-adwang isip, sumaop, midake, king nanumang bage, apig katiwala na kay kaningapong Ginoo. Wa ikang menintunan, ikang mepagal, pero nga pong Ginong magkalubking biye mo, nga pong Ginoo ing magkalubking sikanan mo, nga pong Ginoo ing magkalubking belwan mo. Without God, you are nothing. Kaya mo susoluan, dingke kang pipagalan, dingke kang pibandyan. You must learn how to let go. You must learn how to share. O ini po, ing kaduang tuturo na kay katamo ng Ebanghelyo. We must learn to let go. Uling king kamatutuanan, lakwan tamo nga niyan. Ala tamong dalan. Lalong-lalo nang ining panahon na ini, king panahon ng pandemya, as may katbud ing biye. Sabihan mong malakas kang ini, bukas ay mo balo nung mabiye ka pa. Kaya pinkaluguran kong kapatad, tanam tamong dakalakayapan. King yatong iti, kapamilatan ning pamambiye. Katataw liyan at tuturo na kay katamo ning Ebanghelyo,
na kulang kaniting lalaki, yapining ding kayang pera, lamiging kasangkapan, ban mira siya ligaya banwa. Nunay meging sumbagal la. His wealth, instead of being a blessing, becomes a stumbling block to his gaining eternal life. Actually, riches are sign of God's blessing, especially in the Old Testament. Putang makwalta ka, buri nang sabi ni nga pong ginumatulay, ka. King mumunang tipan, king matuwang tipan. Riches are sign of God's blessing. But we have to remember, my dear brothers and sisters, again, dating grasyang pigkalob ni kaya kaninga pong Ginoo, maging kasangkapan lasana, ban miras kaligaya banwa. Ela maging sumbagal, ban kanita, may kamtan ing ligaya banwa. So gamitan tala rin kaya katamong pibanjan, na anumaning kaya tinantamo maging kasangkapan lasana, ban mas lalo tamong milapit alog kingapong Ginoo, at karing kaparatang tao. Tala susolwan, tala sa sarilinan, nune idake tala. At ang timoing sinabi ko, ing sikreto ning masayang biye, at tsu king pamam miye. Ing sikreto ning masayang biye, at tsu king pamam miye. Among ala ko pong aibe, kalulo kami mo, mo pering pisasabihan po tang pamamye. Atin pang mas maulagang magsilbi tamong ibiye at idake. At alang aliwa no na ingke katamong biye. Ding kapatad tamong EMDC, ding katamong kapatad electors and commentators, ding choir, ding altar servers, ding asarets, ding ganaganang miyembro ning organisasyon, ning katamong parokya, ing karelang gagawan, yapin ing kabaldugan na niti, dadake din karelang panahon, ing karelang oras, man kanita, makasuyula, karing balang metong kaya katamo. Dakal tamo abi mo sasabihan, alakang adake. Anya po nga tsuko king bahay pag-ibig for 9 years. Masakit po yung obra, masakit yung biye king bahay pag-ibig. Dapat uling dakala volunteers, dakala sponsors, benefactors, maging mayan. Maging mayan, inge gana-gana. Uling dakal lang sasaw. Mo pera. Nune ing karelang panahon, ing karelang katawan. Atin sasawop mamipi, atin sasawop magpadilo karing matua. Ding doktor daratang la. Ban puntalandala at bisetandala ring matua nung nano ing karelang pamangailangan. At miyayaliwa pang tao na atin mayap akapilubluban ing daratang aldoldo. Susuyo, sasawop, at inge ganagan na maging mayan. Uling ing balang metong makasadyayang mamye. Ketang bahagi na atiniya. Katatakot mamye. Kakagisanan nung mamye ka. Kami kakuno. Tandanan mo, ustong biklat mo rin kay kang gamat at kay kang puso karing aliwa. Buklat nening malugod at maganakang Diyos. Ing pasbol at ding awang ning ligaya banwa. Ban mas lalo na kang bendisyonan. Amen. Talakad na mo po at may tayong pasyaging kikatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos, igpang mayupayang tutu, lina lang king banwat yatu, at kang Yeso Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye,
Pepayta siya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti. Banmukom ka ring mabye, ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko, King Banale Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisa Makding Santos, King Pangapatawa daring kasalanan, King Pangasublirang Mieding Mete, at King Bie Alanganga. Amen. Ing sabla a papalirian ning Dios. At ing ayawad takeya, ing sablang malyari king tao, agyang mang mabandiya. Nga tamang manalangin, Ginoo, maging saop da kasanat sikanan. Ginoo, maging saop da kasanat sikanan. Para ka ring mabandi, ba nila maging biyag ning karelang kayetinan. Nunebagkus yung karelang puso, yung maging manimunarang pibantyan. Manadnangin taking Ginoo. Ginoo, maging saop da kasanat sikanan. Para ka ring bayo pang mikakwalto. Ba nila isipan yung nginiakam tandano, yung sabla-sabla. Ban manatiling tapat ka ring karelang kakaluguran. King panano alapang mibagwa, manalangin taking Ginoo. Ginoo, maging saop da kasanat sikanan. Para ka rin taong may bating yung sablarang pibandyan. Banira masolong panandaman yung pait ng karelang kabilyan. At manatili lang ating mayap a pilubluban. Manadlangin taking Ginoo. Ginoo, maging saop da kasanat sikanan. Para ka rin kalulu. Banila mayumuyot king pibandyan. At may pagkaluban laking kailangan daw at migit po. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, maging saop da kasanat sikanan. Para king Santa Iglesia, banay pa yung tulutan ng biyaga ng kwarto. Nunelang malit na yung akit yung kalulu, bilang yung mumunang mayawos yung kayarian, manalangin taking Ginoo. Ginoo, maging saop da kasanat sikanan. Nginiya doon tayong salitang kapagnasan. Ginoo, ikeng ansana maging talasuyo rake ring kalulo, king yatong sinugat ning pibandyan at kayupayan. Ipagkalod mo iti kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer, malyari na lang pong muntagyatang libutan. Mipuri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggap miya ing tinapen,
Manalangin kay kapatad, banding kakot kay kayong daon matanggapla, arapaning Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan na saning Ginoo iting daon karinggamat mo. King kapuri at kiligaya ng kayang lagyo. King kaya katamon ka sa plala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming wiglalang, tanggapan mo reting panalangin at ayin ay ampang mi, king kasal pantayanan at lugod. Manano na sanang iting Eukaristiya, itad na kami, king kaya kang ligaya. Itiadon mi, king kapamilatan ng Kristo, Amen. ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka yat antimuri, nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan na kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alang angga at lubos mayupaya, ing sabla-sablang bagay malati at maragol, itingan dapat mo, ing pamaniwala, ing pamanaliwa ning panawon, kaleldo at kauran, pamintuan na ing batas mo, ing tao may gawaya king kang wangis, at may pagkatiwalan king lelangan kambening sablamong kapagmulalan. Iyaing maging talasuyo mo, mag-aari king sikluban king lagyo mo, at pupurian ing kang ligaya king sablang dapat mo, kapamilatan ng Kristong Ginome. Purian da ka Ginoo, kambering sablang angel king karelang dalit ning tula, at ngaming kakanta. Banal, banal, banal iya'y Ginoo, Diyos sa mayupaya. Itnuya'y banwa, at tingi ato, tingge kang ligaya. Hosana, Hosana, ikakata sa tasan. Hosana, Hosana, ikakata sa tasan. Wanyaing daratan, inglagyo ning Ginoo niya. Wanyaing daratan, inglagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, ikakatas sa tasan. Hosana, Hosana, ikakatas sa taasan. Ikakatas sa taasan. Tunay kapin banaloy pa, iking panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pamanalan mo sa retingain king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Eso Kristo. Bahay mi daon ko sang loob king pamaylas at kamantayan, kinwane ing tinampe, at may pasalamat yakeka, piraso ne, at binyene karingke ang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kanadye. Iti ang kanakong katawan, amidawan para kay kayo. Makanyan mo naman kay batingapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubo para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. O ginutala pagligtas niya to, king kapamilatan ni krus mo, at pangasubli nebye mo, kinabos mo kami. Inyang inigaganakan mi ipaing kamantayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, darawon mi kikaiting tinapi ning be ating kalis ning kaligtasan, lain ning pasalamatan ke kaing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo ke ka. Mapangumbamaming pagamwa mo, king ikamingan sanang bisulusulo, king katawan na daya ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan mi o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban miganap kami king lugod, kambe ng Francisco, aki kaming Papa, i Florentino, aki kaming Arsobispo, ipasyanin ki kaming Arsobispo Emerito, ringgi kaming kapatid religyoso at religyosa, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling biye, at ding sablang may ango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose, akiyang pakamalan na esposo, ring apostol at ding sablang santo at santa, lalong-lalo na Santa Monica, aki kaming patulunan, at tinupad king malmong kaburian, king kayakabaning panahon, purindak at paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning banal na Espiritu, puriyandak at parangalan, manggaman king alang angga. Maustamo king ipatamong at subanwa. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalabing kapayapan king panahon may, banking kasaupaning kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong ke kaming talapangabos. You
Ginuming Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoling kapayapan, lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan. Nung nilawan ming kasalpantayanan din kay kang iglesia, at pamayapan min pon bilugan ang pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sang parati kay kayo. At kaya ka antimurin. Idake tayo po karing kapatad tamo, ing kapayapan. Kapayapan, kapayapan. Cordero ni Dios, ang inalap ko, king kasalanan igyato, makaluluan mo kami. Cordero ni Dios, ang inalap ko, king kasalanan igyato, makaluluan mo kami. Cordero ni Dios, ang inalap ko, king kasalanan igyato, ibiyemugke kami, ibiyemugke kami, ibiyemugke kapayapan. Kalugurang kong kapatad, nyo Kristo, amidake, kingke ang biye, banikabos na katamo. Mapalad laring mayawos, kingapunan ning kordero. Ginoo, ek matampan tanggap kaya ka. Dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako.
Panalangin kang San Jose. Itamongan po, bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning nuwan na Birhen Maria, keka ing Diyos, penibala ni ing anak ng bugtong, keka i Maria, binili na ing kapanaligana, kambe mo i Kristo, mi katawan yang tao. Nuwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kangigpa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu ang ponsikan ng pilubluban, at ipanlualo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata, laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal a tao. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan daiti, makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila, ring doktor, Narcis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasan ang malalagwa, ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan, detang mengayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, bikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, musana pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O lubos, mayupayang iba, ing katawan at daya, ning kang anak, pagkaluban na kesanang dake, king kayang biye, uling ginuya, manggaman king alang angga.
Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kaya ka At antimurin. bendisyonan na kayo ning Dios sa mayupayang totoo, ingib pa, ating anak, ating banal Espiritu. Amen. Ing misa mi daon ne, ume kayo, at parating dinan ulaga, ing pamamye. Salamat King Diyos. Arapan, tamuing masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, dapat ang king katatawlian. Tango kami Ginoo, king mission mo. Ume kami king haslagan, daking amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo mantabe king dalan, palablaban ing mission para king Ginoo. Arapan, tamuing masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman, ban midake at biyayan, masabal, hustisya, kapayapan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata, kasal pantayanan. Daralami kalamning pangatubot, masabal, hustisya, kapayapan. Arapan, tamuing masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan.